bazalwane angisangithandi ngelinye ibandla. Bathi baxwayile ukuthi ubani ngalona. Laba bafikayo abangangazi ngakhona la ekhaya. Ngomunye nje amadodana akhona la ekhaya. Amen. Ngenzela ukuthi ukhululeke nawe usho amen. Ngenzela ukuthi ukhululeke nawe ungakudlu amen ungacanga ukuthi ngisamhlola ngisafuna ukubona ukuthi uyavutha noma akavuthi noma wenze njani. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ake sisho kanye bazalwane sihlabelele. Abantu bekuvuma noma bengakuvumanga uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ophezulu kwakho konke uNkulunkulu sithandaza noma singathandazi uNkulunkulu sikhonza noma singakhonzi uNkulunkulu ophakemeyo wena uNkulunkulu othengele ukhona umhlaba ungakabibikho umhlaba ungakasekelwa namhlanje ukhona nasemandulo emaphakadeni ukhona uNkulunkulu othengele siunikeza undumo sithi bayethe uNkulunkulu wethu ushakhathane bayethe uyibona uNkulunkulu wethu namandla sithi bayethe uNkulunkulu wethu weluthambekile unamandla abusha uphakama uNkulunkulu wethu uyibone ikherubhi neserafi sithi uyibone wena khamandoshethe sikhona mayibone sizolalela wena. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uma bazalwane last week bengikhuluma bandleni indaba ye-worship. When you come to the place of God uzodumisa uNkulunkulu ungammenzi usathana ungamenza akuncikisele manje. Ungamnikezi le room yokuthi akuncikisele akutshela ukuthi yini ongakwazi ukuyenza endlini kaNkulunkulu noma uzokwazi ukuyenza. Because when we come to the place of God akusisuke bazalwane singezile ukuzohlala lento ukudumisa akhona ukuhlabelela ukudumisa iworship akhona ukuhlabelela iworship ayihambi ngephimbo elimnandi ayihambi ngokuthi ubani okwazi ukucula isoprano iworship ukutshela uNkulunkulu uthi wena uNkulunkulu uphakeme uthi wena uNkulunkulu ukhona enkaleni wena uNkulunkulu wena namhlanje uNkulunkulu uthi bayethe uNkulunkulu bayethe simakade sisojalo sithi bayethe Nkosi sithi bayethe Nkosi sithi uNkulunkulu sithi umunye wona uNkulunkulu akekho umunye uNkulunkulu bakhona nakhonzwa abantu abafanayo
wethu uSathane wayekade ekhipha 100 voices eyedwa edumisa uNkulunkulu sicabanga ukuthi wayekade ehlabelele ekhipha lama voice ehlabelela wayekade engahla wayetshela uNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu muhle kangakanani wena uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu umtshele ngisho izimo zingavumi ngisho noma ngabe khona izinto ongenazo uthi uNkulunkulu ngiyadumisa ngenxa lokho wake wangenzela khona angisebenza lokho engingelakho manje kodwa sengisho ngenxa ukuthi wake wangenza umudumisa uNkulunkulu uthi noma ngabe ngiyahlupheka manje noma ngabe nginayo imali njengamanje noma ngabe ngingalutho njengamanje kodwa wena uNkulunkulu ngiyakwazi manje ngiyakwazi athi Davide lo uJehova umphefumulo wami ungakhohlwa ezinte yodwa ungakhohlwa don't forget ungakhohlwa umsebenzi yakho Intumisiza ngokukhumbula sikhumbula senzela khona bese siyamdumisa sikhumbula kwenza noma ngabe ngakwenzi manje kodwa wake wakwenza ungawaba muhle kuNkulunkulu ungawaba muhle Thixo hayi ungawaba muhle kuNkulunkulu ungawaba muhle izitha zibhala ufofu indlela ubona ukuthi kusebenzakalani intumisiza kanjani kodwa la ukuthi ephazamiseka imessage yami intumisiza kanjalo intumiso sikhumbula kwenza indoba benqobela uSamson ukuthi uSamson wathi Nkosi ngeke ukukhumbule kube kahle ngoba uSamson wayazi ukuthi izinto zingangababikho manje kodwa zingafaka khona uyawasebenza uNkulunkulu uyasebenza anenda ukuthi kwenzakala manje kodwa yena uyawaba uNkulunkulu Ngokuzwa Sathane into ishoyo angiphikisani futhi nayo kodwa yena waba muhle waba muhle angisebenzaba noma bengahlisa manje kodwa ngiyabona awusengikwethu msengkwethu noma ngingababikho phethe njengamanje kodwa sengabuye ubuye enkele uthi uNkulunkulu kodwa ungawaba muhle Thixo nesifo esithile wena asingalapheki akekho umuntu okwazi ukulapha isifo sakho kodwa namhlanje la indumiso ngabe ithuba lokudumisa uNkulunkulu
ukuthi ngahamba naso lesifo manje singaba khona enyameni yami kodwa wena uNkulunkulu uke wakamuhle uke wayenza le nyama yami yaphila ngihamba ngenasifo ngihamba nawe ngihamba ngamandla akho oThixo ngiyabona wena Thixo ungolisa ngiyabona Thixo When you read the book of Joshua, chapter 3, in the Bible, Baba Jordan, uma sabalweni Jordan, basababela amatshe awukhona, anjengomumo wezindlu zakwaJuda. Babela bathi sifuna lamatshaba isikhumbuzo. Angilisho bazalwane, sifuna lamatshe asikhumbuze noma sezikhona izinto esingathuka ngazo uNkulunkulu. Kodwa sifuna masike sabona lamatshe sithi uhamaya kasiphe ulaya kahle. Sibonile Thixo uhambe nathi. Awubeka manje uthi awelise khona awubeka manje azoba isikhumbuzo ukuthi khona mahlupheka kodwa wangolisa khona labantu bekhona bathi ngeke usudlule khona bathi uzofa ngeke uphele lo nyaka ungafani ngeke uqede lo nyaka bathi ngeke usube nayo into oyifunayo ushabantu uthi ngiyabizwa nekhuluma futhi ngiphikisana kodwa uNkulunkulu umuhle Thixo umuhle ngezikhathi zonke uke waba muhle simakade uke waba muhle uNkulunkulu uke waba Joshua, babuye ukuyotesta noma uyezwa nesethembiso bayahlola yini abenza babe nesibindi ukuthi abakhohliwe evulile wakhe ubomvu abamkhohlwanga elethimana besokuhle abamkhohlwanga eshayibhola phuma amanzi abamkhohlwanga ashinga amanzi asebala bakamnandi asikhohlwa ungakhohlwa dumisa uNkulunkulu ngentanke ngengakho uke wangithwala uNkulunkulu uke wangithwala simakade ngiyafisa ukuthuka ngosiyami uthi Nkosi kaJobe weJobe awuthuke thuka leNkulunkulu wakho kube kanye bese uyafa awuthuke leNkulunkulu wakho kube kanye bese uyafa uthi Jobe wena umfazi ukhulumisa kwesifazane oyisula ukhulumisa okhohlwayo uyakhohlwa wena easy to forget uyashesha ukhohlwa wena ukhohlelani kakhulu yini akwenza ukuthi ukhohlwe awazi ukuthi lezinto esiyiphethe sinikezwa yini awazi ukuthi lonke sinakho sinikezwa yini uyena ophile futhi uyena nalangasuka manje awulethile futhi Ngakhohlwa don't forget mina ngiyazi ukuthi Jobe mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila akangihlenga manje kodwa uyaphila akangihlenga kusasa kodwa ngiyenzela lento engiyifunayo kusasa noma next week kodwa yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila futhi uzobabili yinenzwana eqala uNkulunkulu baba engakamtholi umntwana uthi wena uNkulunkulu uyaphakamisa imbaba ezaleni bese uyayithumputa bese uyihlalisa phezulu uyihlalisa uhamaya khasuke limathoso khaya librakhasuke lihamaya kushetele limobo khoshaye Joshua
Jesu ngiyakhamisa inyanga lutho don't forget uNkulunkulu asekhulise bukho yena sakulahle manje uNkulunkulu asethwale khona hayi so isikhathi sokuthi uzokulahla manje angeke let me tell you ukuthi hayi manje uphela kabi isespace lesamu uNkulunkulu sokungakhohlwa hayi manje sathana hayi manje ngakhohlwa imisebenzi yakhe yonke umusa uke wakwenzela umusa waNkulunkulu ufuna ukuyibulala ngenxa ukuthi unenkinga uNkulunkulu kwakwenzela wona umusa sake uzohlula la uyahlula you're just passing uyahlula la uyahlula Israel bephuma eGibhithe babecabanga ukuthi bazofehlane kodwa laba babebambile esethefela uNkulunkulu ukuthi siyazwene lesethembiso uNkulunkulu asinikezela yini singakwazi ukuthula uNkulunkulu ngenxa yehlane esambawile manje kodwa sibukela ethi siyakhona sikhumbula ethi siyakhona simzwile esho ethi siyazweni elinoju usuzukhipha amazwi abuhlungu ngayo ukhipha amazwi abuhlungu ngayo ngenxa yehlane odlula kulo awuyena wasihlangene nomzimba uzophelela ehlane uyahlula khumbula amazwi awakhuluma kuNkulunkulu khumbula wathi uNkulunkulu awusilizefela lawe khuluma nomuntu utshela umuntu oseke wayibopha lentambo abamnyama wafi ngavuswa umntana ngiyibopile lentambo wafika nami intambo yawa khona uNkulunkulu kuya ungakhohlwa uNkulunkulu ukuthi usukaphi noNkulunkulu lezi inkinga ziyahlu ukube ngafa ngalesa sikhathi ngabe ngibona uNkulunkulu emthwala usengithwale kakhulu bafethu usengithwale kakhulu sibakade akathola la ungakhohlwa umthimise phakathi esibeni sakho unikeze udumo ufuna uNkulunkulu yabazi uyathwalana wena inkosi ethola nayo uhlabelele njena lo hlabelelayo abuye abathwala bakhe abahole nasendleleni uhlabelela kanye ufumana umhlabeleli uphakathi esibeni bakashefeni waphendikonomisheki bathi noma ngasikhipha nemlilweni kodwa ngiyewaseka yina benza abantu besibindi ukuthi bamaze bathwala useke wabathwala abantu bengaboni ngakhohlwa uNkulunkulu ungakhohlwa yilo kasilungiselele kona namhlanje bengitshela omunye mangibophe intambo namhlanje ngapha kule khaya mangilibopha ngithi angitholanga konke engikufunayo manje but ikhona into engiyaziyo ukuthi lokhu benginganako izolo nginako namhlanje kuningi engithandazele nginganako but lokhu benginganako izolo nginako namhlanje sakunethemba lokuthi lokhu nginganako namhlanje ngisengane nako kusasa sizomdumisa ungakhohlwa ungalimali athi Davide ungakhohlwa imisebenzi yakhe amihle yomusa
olwandle lubovu kwavule kulwandle kwemamanzi ngapha nangapha badlule emhlabathini owomile bahamba bathuluthule olwandle. Ungakhohlwa ukuthi uyena okuphilisile kunokugula kwakho wavuka esibhedlela bathi uyazi ukuthi bangithusile ngoshabalala bebangixoxelanga yonke into uthi kodwa lo muntu wamdubula at a very close range wabeka isibhamu wasizwa sithintana wadubula inhlavu yangena la bekuzeke ikhakhaye idlule nobuqopho kodwa uyashona phezulu yehlela phansi yaphuma emazinyeni. Lokho kukodwa yinto yokumemeza ukuthi ungakhohlwa noma bekwala yena noma sebefikile bathi bayahluthula besabobelela. Sizothandaza lo muntu ngicala ukumbona namhlanje kodwa uphinde wawuvuselela umphefumulo wami mangizwa ukuthi babeka isibhamu ngemumva baphula itrigger. Inhlavu hayi ukuthi isibhamu zange sikhafula sakhafula, inhlavu yangena yaphumela ngale emazinyeni. Bamnikeza helicopter ukuthi imsize ukuze kubambe ubuhlobo kwamshini okade ingqondo okade umuntu. uNkulunkulu ngathi bekamkhumbuze ethi akusimshini. Ngifuna ukuthi mawusovukile ungakhohlwa. Yini ongayitholanga udiscourage ushayisekile kodwa ngifuna ukukhohlwa. Uyakhumbula makushona umzali wakho ucabanga ukuthi kuphele konke uyakhumbula makushona umntana wakho uyakhumbula uke wafuna wathi awunatha usayini inkonzo thina kodwa ungakhohlwa. Inezinto belithemba engithi mangicabanga ngibuza ukuthi ngingamhlubuka kanjani ngiyofika ngithini kuye mase ngihlubukile ngiyofika ngithini manje ngifika ngiyofika yini engizokwazi ukuzumela ngakho mangifika kuye kukaningi lalela ngitshele itathi kuthiwa yangisheshi ngimjudge umuntu kukaningi ngidrop iball kukaningi luyisa iball kukaningi ngishayiseka ngibeke phansi le but futhi akalibalanga ukumdabula futhi asineminyaka sizokhala sonke nje Kalabelibanzi Amashawa Sulu uze nje ukuqela phambili ngesikhathi sakhe umfundisi umthetho uzomthandazela ize nje ukuqisha ngakhohlwa kunezinto ezenza ngokusha ngakhohlwa kunezinto kujena fika nje unamadolo uze kuye ukhala uze kuyisa kuye qisha ngakhohlwa seyiqisha ngakubona seyiqisha ngakubona
namhlanje sivuke ngo-2 ekuseni 2 or 3 angikhumbuli ukuthi u-2 umusa angasirada izinto bekungathi kuhlangahlangane nje endlini vuka nami nje ngihlangane nalezi zinto zokuhlangahlangana uma sizolungisela enkonzweni uthi umusa baba engathi asiphilanga kahle sonke siyaye esontweni ngithi mntanami ungakhohlwa ukuthi usandena namhlanje thulula phambi kwakhe thulula phambi kwakhe uzusithandazele